twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Trésor Pierre Chanel. Trésor, yego, amahoro namwe. Umeze neza? Ndashima Imana, nizere ko namwe mumeze neza. Yego, Trésor Pierre Chanel Ndayisenga Pezeshkian. Ndacyatezanya nayo. Ari nibagiwe ako kantu. Ariko uranyibukije. Nategereje ahantu nakabuze ndakabura. Kumbe Prince nawe. Ni hano kabisa. Naragashatse ndakabura. Ntako nabonye. Prince umenya bari ataragakase fresh. Umeze neza ariko? Ndashima Imana nukuri. Yego. Anyways, tugiye kuganiramo gakeya ku bijyanye n'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Ni intambara, twe tuyita intambara ariko Putin ayita special operation, military special military operations zimaze imyaka igera kuri ubu ngubu nine. Kabiri gatandatu. Yego, kuko intambara yatangiye mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2022. Ariko sizi intambara kuki zitangira mu kwa kabiri. Reba niriya yo muri Israel na Iran na Leta Zunze za Amerika yatangiye mu kwa kabiri. Mu kwa kabiri rero ntabwo ndamenya ubusobanuro bw'iyo tariki. Ariko mu kwa kabiri ni umwaka w'Abashinwa utangira. Ubwo nabona Taiwan mu kwa kabiri dushobora kubitega. Urumva umwaka w'Abashinwa utangira burya, niba ntibeshye Abashinwa ubwo sinangiye kuvuga ngo Abashinwa batwumva ngo bambwire. Ariko hari umuntu wenda w'umunyarwanda wize wabaye cyangwa uri mu Bushinwa, yego, ashobora kutubwira ntaribi. Umwaka nkunda ni imyaka yo muri Ethiopia. Hariya muri Ethiopia ubu ngubu bari mu 1,100. Oya, bari nka 2015 yatari na 7. Ubu bari nka 2017. Baba bari inyuma y'imyaka mike ugereranyije ni kalendari yacu. Niyo mpamvu ejo bundi Speed yagezeyo bakamubwira ngo Cristiano aracyakina muri Real. Okay. Yaravuze ati ubwo Cristiano aje hano muri Ethiopia ahita asubira muri Real. Kuko muri 2018 cyangwa se 2010 nakanga yakinaga hayaoya yagiye 2017 hari. Sinibuka neza ariko nta myaka myinshi ishize. Muri Ethiopia barira 2018. 2018. Muri 2018 ubanza yarakiri muri Real. Kuko yaragiye yikoza muri Juventus amasezo nka 3 cyangwa 4. Ahita ajya muri Manu, ava muri Manu nka nyuma ya sezi imwe agiye muri Real, ahita ajya muri Al Nassr. Anyways, iriya ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, Abarusiya ngira ngo bayitangiye bazi ko ari ibintu nyine biri special military operations bigiriyemo, ariko ibyitwaga special military operations umenya byari ibisusa bikabyara amazi. Ofete iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine ntabwo itandukanye n'intambara turi kubona hano muri Middle East. Ko abantu benshi batekereza ko muri Middle East wenda ari akantu ngo kazakubita akakanya kakavaho. Mfite ubwoba bw'uko ibintu bizatinda. Kuko n'Uburusiya bwari bwarateguye ngo special military operations zagombaga kumara igihe kitarenza amezi 3, ariko ubu dore byarenze n'imyaka 3, bigeze mu myaka 4. Kugeza naho noneho ubu ngubu Ukraine yakuriye mu ntambara. Yego, Ukraine yakuriye mu ntambara. Mbere yari nk'ikinyeteri. Hari umwana ubari ikinyeteri atajya arwana, ariko abana bo ku ruhande bakavuga ngo kabi ngo cira hano, ngo niba hari ukuntu nyine bajyaga bavuga ngo tanga inka ngo za Nyangara wariye ngo kubitano nkwereke ngo niba uri umugabo. Yego, niba uri umugabo. Abana bose niyo waba uri ikizongwe, ariko uvuga uti ndi umugabo. Ni bya bindi bikarangira ugiye mu ntambara. Rero iyo ubonye nta gahunda bafite yo kukureka, ugera ukavuga uti kamumbaye. Ni bimwe byo kwirukankana umuntu ukamumara ubwoba. Rero Ukraine nayo isigaye ikora ibintu ukavuga uti ese iyi ngiyi ni underdog cyangwa ibintu byarakaze ntitwabimenya. Ubundi imirongo itukura yose yari yarashyizweho n'Uburusiya, Ukraine yarayirenze yose. Iyo watekereza ngo nimutera Uburusiya mukinjira ku butaka bwacu bizagenda gutya na gutya, tuzakora ibintu mutigeze mubona, tutigeze tubona. Wenda ntago batubeshye kuko wenda nibyo bakora ntago twigeze tubibonaho na mbere. Ariko nyine ukuntu yabivugaga wumvaga ari umutontomo nk'uw'intare igiye gufata ku gakano. Ari ugatekereza igihe abanya Ukraine bamaranye intara ya Kursk, ntago wari ubizi ko
Ukraine yakokipa ubutaka bw'Uburusiya. Ariko rero hari ikintu menya ari izi media tunakonsoma. Hari umuntu uri mu Burusiya ejo bundi yarambwiye ati Karinija atuzi ko hari n'Abarusiya batazi ko hari intambara yabayeho hagati yabo na Ukraine. Did you know that? Ariko Uburusiya tubyibuke ko ari bunini. Ni kimwe na ka rero muri Amerika ajya mbwira tuzi ko hari abanyamerika batazi n'ikintu cyitwa Iran ko kibaho. Ikintu cyitwa Iran atera abanyamerika batazi ko kibaho. Ariko abo ngabo nabo nuko wenda urumva twebwe ibirega twiga curriculums zabo ukiga states 50 zose za Amerika mu gihe we ibyo amenya ni mu gitondo nazindutse nagiye ku kazi umwana wanjye agiye ku ishuri nariye nivuje ibyo bindi he doesn't care. Ibyo ni ibintu by'abantu bafite umuhamagaro wa politiki. Aravuga ati ibyo byo kuba ngo ni Trump uri president simbyitayeho abe president na arorere ngiye ubuzima bwanjye nibwo bundeba bya bindi bya non interference cyo kutinjira mu bindi. Twebwe rero turacyumva ko nyine ngo Uburusiya na Ukraine bari kurwana. Icyo wenda twabwira abantu nuko nibyo koko hari abantu bashobora kuba batabizi ariko bidasobanuye ko Ukraine nyine impact yayo itari kumvikana kuri ubu ngubu. Abo baturage uri kuvuga ngo bo mu Burusiya ngo bashobora kuba batazi ko ngo Ukraine ngo bari mu ntambara nayo ubu ngubu hari ibintu Ukraine ikora bizatuma abo baturage bamenya ko intambara ihari. Kubera ko Ukraine muri iyi minsi iri gukora ibitero byinshi byibasira ingufu ahabikwa petrol ahatanga amashanyarazi ibiraro bijundi barashikiraro gitandukanye Crimea na mainland y'Uburusiya. Crimea barayokipye ni ibintu tutari twiteze ko byanashoboka. Ubundi Crimea yafashwe n'Abarusiya kuturuka muri 2014 urumva inyuma yaho wari president wa leta wa Ukraine Viktor harya yitwaga Yanukovych. Ntabwo yari mu murongo w'ibyo abanyamerika bashaka. Bamukuraho ko yari umuproduce. Abarusiya baravuga ati kama mbaye ubwo niba bakuyeho umuntu wacu bashyizeho wabo muri Ukraine ubwo wundi tugomba gukora ibintu byacu cap reka tumukureho Crimea. Intara ya Crimea bahita bayiyomekaho perezida ahungira muri Moscow. Bayikoresha referendum bahita bayigira ubutaka bwite bwa Uburusiya. Nabyo bakoze muri za Kherson na za Zaporizhia na za Donetsk na Lugansk. Donetsk na Lugansk. Nubundi aho ngaho baracyahukipa ariko impamvu Ukraine muri iyi minsi yateye Crimea ni ikimenyetso cy'agasuzuguro ubundi. Ni nko kwereka leta yo muri Crimea nako Kremlin urumva ko ibyo bakoze burya nabo babishobora bakaba bakwisubiza ubutaka bari barambuwe ariko nabwo ntago barisubiza Crimea ijana kuri yindi kuko amaoperasiyo nyine aracyakomeje. Nitukajye tubabwira ibi ngibi ngo twumve ubu mfite ngiye ikibazo gikomeye muri akari nijoro. Abantu bose bumva mvuga iby'intambara bavuga ko wenda ngo nafashe intambara ngo nafashe uruhande mu ntambara. Rimwe na rimwe hariho n'abantu bigira nk'impuguke bakavuga ngo ariko ngo ukuntu umuntu ngo yafashe uruhande. Shiti yanjye ko source z'amakuru twese twazivomaho nyine amasoko y'amakuru arahari. Njyewe nshobora gusoma ibi nkasoma n'ibi ngibi ariko wowe niba wenda hari nyine hari uruhande rumwe mu byo mvuga nyine witayeho akaba ari narwo utekereza ko ari rwo navuze gusa none se nabigenza gute sinzajya mvuga nzi no kubumvira. Ariko rero Trezor nanguciye mu ijambo usanga abanyafrika muri iyi ntambara sinkubeshye wenda nawe wagira icyo bivugaho bahengamiye ku rugero runini ku Burusiya bitewe nuko bamaranye imyaka myinshi na Occident bakavuga ati Uburusiya buri kutwamurura aho babaginga. Ikindi Putin yabahaye ingano muri Russia whatever summit Russia Africa summit yani corruption alimentaire umuntu waguhaye ibiryo muri covid. Ariko abantu bombi bafitanye isano ubwo ateza covid aho covid baritana ba mwana ngo yavuye mu Bushinwa abandi bati Ubufaransa bwabigizemo uruhare ubwo ni Occident na ntuza na Oriya dushake tubyite ngo
global north na global south urumva bombi ukumva ibyo bintu babihuriyeho yego kubera igize batabikora wa mugani kugira ngo n'izo ngano tuze gusanga dukeneye ko kuko urumva niyo mpamvu inkingo zabo bakoze bazicuruze intwaro zabo turwane bazitugurishe yego ubu ngubu niwe uzi ko muri Mali Burkina Faso na Niger abarusiya za Centrafrica abarusiya ejo bundi abonye abarusiya bagiye no kuza muri Mozambique uri kubibona yego nibyo rero nari nkubwiye nti abanyafurika urabona ko ku ruhande rumwe babaye abafana b'Uburusiya pe yego tubeshye ni nayo mpamvu abantu bavuga bwanarukirisa abanyafurika benshi bamwe baravuga ngo ni traffic humain yego hari abashobora kuba baragiye batazi ibyo bagiyemo ariko hari n'abandi biyamamazaga bati ko natwe dushaka kujya kurwanyira Ukraine kubera iki mutaduhamagara ahubwo urumva urumva rero abavuga ko iyo turi mu biganiro nk'ibi tuba twafashe uruhande rw'Uburusiya ku ruhande rumwe abantu wabumva njye ntabwo mbumva kubera ko nk'ubu se ko twese twari tubizi ko Uburusiya bufite superiorite militaire kuri Ukraine dutungurwa nuko izo special military operations zimaze igihe kinini sibyo yego ariko Ukraine ubu ngubu turi kuri level yo kwemera ko yakoze ibitero bikomeye muri leta muri ntuza muri Uburusiya ku buryo byatweretse yuko burya amazi si yayandi ishyamba si ryarindi urumva hari n'uruganda rukomeye hari umushuti wize mu Burusiya yambwiye uruganda rukomeye rwa peteroli ejo bundi rwose barashye Saravat yego ni urwitwa Saravat arambwira ati hari ahantu harakomeye mu Burusiya uretse no kuvuga Saravat niyo mpamvu navuze ngo Abarusiya biha niyo waba uri muri Siberia ni ahantu hari izore ku buryo hari n'ibice bya Siberia umuntu atarakandagiraho ari ku isi les espaces non explorés par l'humain umuntu wari we wese ari satellite gusa zibereka ukuntu hameze muri Siberia ari ahantu umuntu wari wese atarakandagiza ikirenge niyo waba utuye iyo ngiyo rero cyangwa abatuye muri Antarctique yo ruguru bazagera aho bamenye babyumve kuko bose bakenera petrol nibatangira kumva ngo rafineri z'Uburusiya ngo bazirashe nk'iyi ngiyi Saravat yari ikomeye cyane abanya-Ukraine ejo bundi barashe nanone ni ibirindiro bikomeye byitwa niba ari Novorossiysk urumva n'urundi rwitwa Primorsk ni ibyambu bihagurukiraho ibyato bitwaye izo gaze na za petrol yego ibyo byambu nabyo nayo mata amwe namwe barayarashe n'amwe namwe barayarashe arakongoka urumva nibyo bita pararize ekonomike yego Uburusiya ubu nta hantu bwa no mu nyanja ya Azov n'inyanja y'umukara ngira ngo barasheyo rwose ibi bintu rero birakwereka ko hari sosiyete nini y'ubucuruzi bwo kuri internet mu Burusiya yitwa Wildberries yego nayo Ukraine irimo irayirasa none se ubwo urumva ni batatatse hari ibintu Ukraine iri gukora niba batangiye kurasa ubwato bwa gisirikare bw'Abarusiya muri Mer d'Azov ndetse na Mer Noire urumva Black Sea na muri Azov ni ibintu bundi twari tuzi ko bafite nk'ubu ngubu bafite ikintu cyitwa ngo igitorpido kinini mu bwoko bw'intwaro bavuga yuko ngo bayikoresheje ngo bishobora gutera na tsunami abanya-Ukraine Abarusiya torpedo ubwo ni bya byato byo munsi y'inyanja torpille ubundi mu gifaransa ni torpille ariko mu cyongereza ni torpedo za torpedo rero z'Abarusiya wakumva nyine iyo wari kubivuga za Sarmati ariyo shitani ya mbere n'iya kabiri wumva nyine nta muntu wabakoraho bavuga Oreshnik kumva nta muntu wabakoraho wanibuka ko ari puissance nucléaire yego urumva kandi bari mu bafite tete nucléaire nyinshi des ogives nucléaires nyinshi yego ariko ntacyo zibamariye aka kanya ubu ngubu turi mu ntambara ya pipo nta bintu byatari ubu ni drone ziri gukora n'ibisasu bya long porte intambara y'amasasu y'abasirikari ibyo bita infantry isa naho yarangiye ngira ngo nta n'umuntu ahari mu myaka iri imbere uretse muri Afurika uzongera kurata intambara y'igifaru ibifaru ni ibintu nibyo kohereza wenda mu mujyi ushaka nko kurasa ibizu n'ibiti byose ariko ku ntuza kuri battlefield rwose byararangiye biriya bintu ntabwo tukibona coalition ngo abantu ngo batanemo
batanemo mu minwe kabisa bafatane Intambara cyangwa se ziri- barasane bari hagati yabo harimo metero 50 30 20. ngira ngo izi ntambara nizo ziri kubirangiza izi za vuba aha. Yes. kuko intambara batweretse ko ziri tekinolojike Yego ubu ngubu ni shift twakoze kandi ntabwo kandi nta gusubira myaka inyuma. myinshi ishize. Yego ubu ngubu Ukraine yakoze amadrone ari ku rwego rwo kugira artificial intelligence. Yego. Nizo batumye gufata Crimea urumva bohereje amadrone azi gutekereza akareba ngo uyu ni umusivile ntituri bumurase, uyu yambaye teni ya gisirikari, uyu nguyu ukuntu ari kugenda nubwo yambaye civile ariko ingendo ye n'ibiki byose ni umusirikari drone igahita imurasa. Ibyo ni ibintu turi kubona mu ntambara z'iki gihe, uhereza agasiga kazi gutekereza urumva twa tumashini tw'uturobo hariho kaba kariho mashini gani y'amato aba ari mu nyanja, Yego. akato kitwaye ka AI Yego. kaba kensitayeho imbunda na kamera. ikintu bagimye nk'uwakira mu ruganda rukora turatu drone Kubera iki se? turatubwa Njye mba mbona udafite amahane ya gisirikare ku buryo oya iyo umaze kurasa cible yawe ibaye destroyed bayimye faculty yo guserebura okay. urumva igahita wenda izumuza nk'akarizo kavuga ati wow nushaka guserebura rero bagahita bayiha urumva ariko ni robo bagomba kuzajya bashyiramo udufakirite ku buryo bishobora no kurangaza nabyo bizazereka bishobora no kurangaza umwanzi nabyo bizaza byanze bikunze. Urumva? Iyi ntabwo twari tuzi Trezor ngira ngo iyi ntambara yerekanye ku isi muri ibi bya gisirikare izi ntambara ziri kwerekana ko isi irimo irihuta cyane nanahindagurika cyane. Yego kongeraho n'ibi byorezo biri kuza abantu bakabona icyitwa inkingo mu mezi angahe. Ibyo byo ni indi ishu nkundire wenda tuzabiheregeta ariko uzabyivuga hari aho nzagera nyine nko muri Tuvaru. Nanjye nimo nabiteguraho icyegeranyo cy'uburyo isi iri guhinduka mu buryo bwihuse ku buryo ngira mu kanya twabivuganaga ko hari n'igihe nko mu myaka 5 diplome dufite ntacyo zaba zikimaze. N'ubu ngubu hari abatangiye kubibona ko ntacyo zimaze. Zimaze iki iyo ufite kumariye iki wari uzi ko uzaba uri gucuruza amagambo kuri interineti niko byifashe ariko hari ama institution ku isi abantu bataramenya. Umuntu arakubwira ati ntibeshejeho ukora iki se ndi umunyamagambo nazo niba mu bitangazamakuru hano mu Rwanda abantu bashizemo none kuko ubu ngubu dusigaye muri mainstream n'ibindi bitangazamakuru byo kuri social media platforms ariko wenda biri seriye n'icyo kirimo urumva ariko ushobora gusanga hari akayihayiho ushobora kurota ukavuga ati ariko wakwibera nka ba Sebintuzi urumva ko hariho views umenya ibintu byo kuba seriye nabyo bigiye gucika. Yego none se uzareba nujya kureba ku 20 na zingahe ubone uri gufata intica urumva noneho bantuza ujuje amayitaje uvugutse none kuba seriye bimariye ariko cyafiterezo mana yanjye none se kuba seriye bizarangira nta kintu bitumariye. Anyways, reka twikomereze kuri Ukraine bazi. Iyo nayo indi topic a developer. Kubera ko Clement ukunda kumbwira ngo bisigaye bisaba ko umuntu asiga ubwenge mu rugo akajya ku kazi. Yego. Ati ko kujyana ubwenge nta kintu bikimaze. Nta kintu bikimaze. Rero ikibazo warumbajije utisi iri no guhinduka. Icyo twagarukaho cyane muri iyi ntambara tunihuta cyane ko zifite umwanya muto. Yego. Twakwibutsa abantu ko iyi ntambara muri uko kwa kabiri turi kubabwira. Byashobokaga ko yari kuburizwamo n'ikimenyimenyi ibyo bifaro turi kuvuga by'abarusiya byari byageze muri Kiev umurwa mukuru wa Ukraine. Hanyuma abanya-Ukraine bendaga no kumanika amaboko intambara ngo irangire nk'uko bafashe Crimea bavuga ibyo bifuza bakureho ubutegetsi buriho kuko Uburusiya burabizi neza ko mu byo bwakinisha ntabwo bwasubiza Ukraine tout entière mu matware y'Uburusiya. Ukraine ni igihugu kiri souverain ntabwo byashoboka ko igihugu cyose gisubira mu matware y'Uburusiya nk'uko byahoze muri URSS cyangwa se Union Soviétique. Yego. Ibyo baramaze kubyakira. Ikintu cyari gikurikiyeho rero ni negociation. Bahise bapanga ibiganiro bigomba kubera muri Turkiya
muri uku kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa mbere gushira ukwa kabiri, ahubwo hari nko mu kwa kabiri mu matariki ya mbere muri 2022 muri Turukiya ibiganiro byendaga gufata umurongo. Intumwa za Ukraine n'intumwa z'Uburusiya bari barumvikanye, icyo bapfaga ni no inch to the east, no inch to the east. No kuvuga n'amasezerano yumvikanweho muri 1997 yumvikanweho ko nubwo byagenda bite turemeye IRSS iratsinzwe irasenyutse, tugiye kwisigaranira na Federation de la Russie, ubundi Uburusiya bwitwa Federation ya Russie, n'ubundi iyo cyo twita Federation kuvuga ngo harimo Etat Federé. Urumva Federation y'Uburusiya turaguma gutyo tumeze, ariko mutwemerere ko ntazagire na santimetero n'imwe. Ibyo bintu byabaye nyuma y'ihirima ryitwaga Union Soviétique y'urukuta rwa Berlin. Uburayi bwari buzi neza icyo kintu icyo gisobanuye, gufata Ubudage ukabucamo ibice bibiri, harimo Ubudage bw'uburengerazuba n'ubw'uburengerazuba. Urumva, hanyuma Uburusiya bwemera gusenya urwo rukuta kugira ngo Ubudage busubirane, ndetse n'ibindi bihugu bikurikiyeho za Polonye nazo zigenge bisatira nyine mu burasirazuba basatira Uburusiya. Ibyo rero byabyaye iki? Uburusiya bwari burimo buravuga buti bayibuze otani icyo gihe yari ihari, ariko iri kwisuganya, ifite n'akayihayiho ko kwinjiraza ibihugu za Polonye n'ibindi bihugu byototera ibyo twita le pays baltes. Pays baltes rero ni izikora ku nyanja Baltic, niko Baltic Sea. Baltic Sea uyambuka ujya mu Burusiya, uyambuka ujya mu matware y'Abarusiya. Aho ngaho rero impamvu batabishakaga, kugira ngo nkumvishe urwo rugero neza, nuko wavuga ngo FDLR iri gusatira amatware ya Kivu, n'ubundi isanzwe ikorera muri za Kivu, ariko bakubwiye ngo iri kwa avansa ngo yegera Goma, uhita uvuga ati FDLR niwe mwanzi dufite wakubaganiye u Rwanda mu buryo bweruye. Niramuka yegereye Goma, yego ni menace, bizacura iki? Ni ukuvuga ngo turamutse tunaniwe gusenya FDLR, mu gihe twananirwa kuyisenya, tuba dusigaranye option yo kumvikana na Kinshasa ko iyo FDLR badufasha ntizigera igera hafi ya Goma, muri Kivu, kugira ngo byibuze tube tuzi ko umwanzi wacu harimo intera idutandukanya nawe. Uwo FDLR twamwita na OTAN. Kuri urwo rugero rw'Uburusiya nta hantu bahuriye, ntihagire umuntu ntamika amagambo, ni urugero. Urumva, kugira ngo ibintu birusheho kumvikana. Yego. Iyo OTAN rero kugira ngo uzavuge ngo yinjije igihugu dizo cyitwa Belarus muri OTAN, kiri mu marembo neza, ni Belarus ni nk'Uburusiya. Belarus ni nk'ubundi Burusiya. Cyangwa se ugafata agahugu kitwa nka Transnistria. Ndabizi hari abantu bagiye kuvuga ko icyo gihugu ngihimbye. Kibaho. N'ubuhugu bwa Turkmenistan, Uzbekistan. Urumva, za Uzbekistan zo zirazwe. Urumva. Ariko Transnistria ni agahugu nako kari mu matware y'Abarusiya. Urumva, ku buryo OTAN iri aho ngaho iramutse ikagiyemo byaba ari nk'inkota ijombwe mu rubavu rw'Uburusiya. Abarundi baravuga ngo icumiswe. Urumva, mu rubavu rw'Umurusiya. Ibyo rero tubyumve nkaho ayo masezerano nicyo yavugaga, no inch to the east, yasinyweho nabo mu burengerazuba bose. Urumva, hari Ubwongereza bwari kuri indi icyo gihe. None zo Abongereza, I mean ninde wari Margaret Thatcher? Ubwo se the PM Margaret Thatcher byari byo byose ko muri 1997 niwe wari uriho, aza gusimburwa arasese wasimbuwe na ntuza n'uyu w'inshuti y'u Rwanda harya nyamara nyuma yaho banza haragiyeho David Cameron. Probably. N'uyu nguyu Tony Blair. Tony Blair.
birashoboka urebye mu myaka ntabwo ari ibya kera cyane. Ni Margaret Thatcher baravuga bati turabyemeye ntabwo OTAN izajya aho hirya, barangije babivuga already hari negociation zo kwinjiza Polonye muri OTAN. Polonye ifatanye n'Ubudage ujya mu burasirazuba, ngira ngo Hitler barabizi neza ariko Polonye yayifashe mu mizo ya mbere agitangira. Urumva za Austria na za byose barafata bashyira muri noza, bashyira muri OTAN, batangiye kwegera utwo duhugu twa za Kosovo na za byose bimaze gusa naho byinjira muri OTAN. Nibwo Uburusiya bwarangije butanga nyirantarengwa. Aho mwageze nta ribi, nutwo twa Kazakhstan na za Turkmenistan na za byose baravuga ati nta ribi, aho ngaho turabyemeye. Ariko nimujya kuri Ukraine, pay attention. Kandi abantu baribuka ko intambara yarose Ukraine iri muri utwo tunegosiyasiyo na OTAN. Yego, ayo masezerano rero Uburusiya bwabanje kumva ibiganiro, Uburusiya barabanje guceceka. Ibi ntabwo ari ugufata uruhande tujye dutera n'intambwe mbere yo gucarenjinga ibintu ngo umuntu yafashe uruhande. Please take your minute. Niba wafashe umunota wawe kugira ngo wumve ibyo ndi kuvuga, ufata n'undi ujye gusoma ibintu ndi kuvuga niba bifite ishingiro, nusanga ndi kubihimba wenda ubone ko nafashe uruhande. Ariko nawe ubisesengure. Just a little bit of IQ yanyu. Please invest it. Sivyo? Reka tujye twinvestinga our IQ kugira ngo nitunaganira tuganire nk'abantu bakuru. Sibyo? Uvuga cyane wenda wakabije. Ariko n'ibiki byose, this is historical facts ndi kukubwira. Nyuma y'Uburusiya bumaze kubona yuko hari potential risk zuko Ukraine yajya muri OTAN. Bibutse ko Ukraine ari Kiev turi kuvuga, wari umurwa mukuru w'Uburusiya bwose bukiri URSS. Urumva amateka y'Abarusiya afitanye isano n'amateka ya Ukraine ku rugero ruri hejuru ya 80%. N'abaturage bamwe. Urumva icyabaye n'ibyo byo guca mu Burusiya bukiri URSS bakavuga. Icyo kintu rero cyatumye Abarusiya bumva ari menace. Umuntu agiye kuza none afata abantu bahuje amateka nabo babinjirire, bazana ibitwaro by'Abanyamerika babishyire mu marembo y'Uburusiya. Ubwo subwo si nko kwemerera ntuza kuvuga ngo twemereye ngo FDLR ngo igirane umubano ngo na M23. M23 kemerera FDLR ko baza gushyira imizindaro y'ibibunda byabo hano muri Goma. Are we ibyo rero niba twarabisinyanye n'abantu bategeka Kivu, urumva ni ukuvuga ngo tuzamenya gatoya ko hari inch to the east abo bantu bakoze. Ubwo icyo gihe tuzitambika. Yari ligne rouge rero, niyo mpamvu ayo masezerano yo muri ibiganiro byabereye muri Turukiya muri uko kwezi kwa kabiri mu ntangiriro zako, urumva bari bagiye kubona agreement, kuko abanya-Ukraine bari bagize ubwoba, bari babibonye neza ko Abarusiya bageze Kiev. Bari bahageze n'ibitwaro binini bya bibunda birasa amamisire byitwa artillery. Urumva ndetse n'ibi bifaru n'abasirikari ba infantry bose bahari ku butaka ku buryo boots on ground, ku buryo barabibonaga neza banabagereka sinyare z'uko hari ibindi bisasu nyine bishobora guturuka za Moscow, bishobora guturuka za Kursk birasa aho ngaho. Urumva abanya-Ukraine baca bugufi baravuga ati reka dusinyane amasezerano wa mugani ko tutazinjira muri OTAN. Urumva ari nacyo Uburusiya bushaka mbese. Ubundi nicyo nyamukuru. Ibindi biza bishabikiye, ariko nyamukuru icyo batifuza nuko mwinjira muri OTAN, nta kindi. Hanyuma rero bagiye gusinya. Zelensky intumwa ze barabahamagaye. Wamuhamagaye ari nde? Boris Johnson, XPM w'Ubwongereza. Hanyuma nawe yaramaze guhamagarwa na Washington ku bwa Biden, mubwira ati bagahera abo banya-Ukraine be gusinya, bahisezerano ry'uko nta muntu uzabakoraho duhari, OTAN yose izamurwanirira.
si ngaho abarusiya bari bategereje ko abantu bashyiraho amasezerano kugira ngo bisubirize ibisa na bya bifaru byabo kugira ngo bashyireho ingamba ngaruracyizere. Ibifaru byabo byo urumva bari babisubije inyuma yego kugira ngo bagarurire abantu icyizere, kugira ngo berekane yuko nta ntambara, nta mwuka w'intambara bari bagamije, bakeneye ubwiyunge. nyuma rero bavuye muri Turukiya ubundi habaye declaration de la guerre ouverte mu Burusiya. baravuze bati okay, muduhe kopi noneho tujye muri Ukraine tubitekerezeho, tuzasinya. Icyo cyari ikimenyetso cya mbere cy'uko abo bantu badashaka amasezerano. Ikindi bagezeyo baravuze bati twabyanze reka. Uburusiya bwari bubizi ibyo bintu babikoze already. Putin yarangije kubateguza ngo iyi tariki iyi n'iyi abaturage muzamuri aha n'aha, mbagira inama yo kuhahunga kubera yuko hari utuntu nzakora. Bagira ngo ni imikino, bahise bataka banyuze mu burasirazuba. Ariko hazamo yindi anje yindi y'amabuye y'agaciro. Buriya Ukraine ni kimwe mu bihugu bikungahaye kuri izi twita terre rare, yaba 3Ts, tungsten, tin na tantalum, na tin na tantalum. Bagakungahara ku bundi butare buriya ni bamwe mu bantu bafite na nikeli. Urumva nikeli nk'ingi yo mu Burundi ya Musongati, bafite ubutare bwinshi bakungahayeho. Urumva ibyo rero na plutonium, kandi plutonium ivamo ibisasu bya kirimbuzi. Urumva ibyo rero byose byatumye abarusiya bahita bataka banyuze mu burasirazuba. Impamvu rero nkubwira ngo bashobora kuba banabiziranyeho n'abanyaburayi nuko iyo ntambara itaba ntabwo abarusiya bari kuba barashoboye gufata izo ntara, kandi izo ntara zifite kinini zisobanuye ku bukungu bw'Uburusiya. Icyo rero kitugarure kuko aho duhagaze aka kanya twabwira neza ko Uburusiya bwatangiye gukorwa mu munsi z'amatwi nabo, ariko ntabwo boroheye Ukraine. Batangiye gukoresha umujinya w'umuranduranzuzi ku buryo nabo bari gukoresha bya bisasu byose tuzi barata Oreshnik, bakohereza drone nka 500, ntabwo bajya bohereza munsi ya 500. Ikindi byo kwangwa ahantu hari abasivile nabonye batakibireba. Ubu ngubu barababwiye bati ubu ni intambara yeruye, Kiev muyivemo. Urumva abaturage bageze ngo ni ibisanzwe nk'uko byari bisanzwe bigenda, ariko ubu ngubu amategeko mpuzamahanga ngo amategeko yo mu ntambara ibyo nta hantu bikiri. Ubu bari gukoresha misile balistike rwose zitigeze zikoreshwa na mbere, nk'uko nabo babonye ko Kiev nayo nta mbabazi ziri gushyiramo. Urumva ubu ngubu bari kwita cyane ku haturuka ibitero, yaba ibya drone ndetse n'ibya misile, kuko nabo bafite izindi misile bari barahawe n'abanyamerika n'abongereza n'abafaransa, bega OTAN yose. Urumva ibyo rero birimo biratuma nk'ubwirinzi bwitwa Patriot bwo bwarananiwe. Ibisasu Patriot irasa kugira ngo iburizemo ibindi biba byarashwe n'Uburusiya bimaze gusa naho bishira, ko baravuga ngo hari penury. Nayo mpamvu iyo wumvise Zelensky n'ubu ngubu baracyasaba Leta Zunze za Amerika ati mwanyohereje utundi Patriot byibuze. Donald Trump akavuga ati aha ndakwisabye nanjye merewe nabi. Nigize numva berura bakavuga nigize numva, ariko Zelensky abwira Trump ati ariko nagufasha ati utuntu tw'utudrone drone ariko kuri drone bo bameze neza. Yarakize bameze neza rwose, kuko bafasha abagore n'abana bari muri za tunnel aho bahungira. Baravuga ati mushaka ibintu by'iplastike n'ibiki byose, babohereza abenjenyeri bazi kubaka drone, babereka ukuntu za make babereka ukuntu ibi plastike ibicupa byashaje babishongesha bikavamo bakabidodamo ntuza. Icyo abo benjenyeri babazana ni intimatima, icyo twita motherboard. Intimatima motherboard bagashyira muri ibyo plastike, ubundi baba baberetse ukuntu bakora n'ibyo byose. Umwenjenyeri azafungaho turatubaba, ashyiramo n'intimatima na batiri, ahita agurutsa. Urumva bafite drone nyinshi. Abaturage baremye drone ku rugero rw'uko abantu baravuga ngo barahunze ngo bari muri tunnel, kumbe bari mu kazi. Yego, muri Ukraine bari mu kazi. Ibyo rero ni realite y'intambara, niyo mpamvu natangiye mvuga ngo Ukraine yakuriye muri iyi ntambara. Ikindi twavuga nuko n'Uburusiya buri gukubita cyane ku ngufu. Ni ingufu ahatanga amashanyarazi,
ahakorerwa ibikorwa byo gucukura peteroli ko nabo barayigira. Abantu barabizi ko hari nk'igihe Kiev ishobora kumara nk'ijoro ryose nta muriro barasha ahantu hari ingufu zitanga amashanyarazi, kandi ubwo bari gutagetinga ko bigera muri saison froide kugira ngo abaturage ba freezing. Niba mugeze muri saison froide mudafite ibyuma bishyushya amazi kandi bishyushya inzu zanyu, kandi birasaba ko muba mufite amashanyarazi kugira ngo mubigire, ibyo bizatera ikibazo gikomeye. Ariko ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari kibanza, na hari haruguru ikibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafite ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe twoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iminsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo service zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 84 73 33 41 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Ariko ku rundi ruhande Zelensky nawe ntabwo yorohewe. Nyine ntabwo bijyanye na politike ari guhindagura, ari kwirukana abategetsi mu nzego za gisirikare. Bimaze kumucanga. Icyo ni ngingo ariko tuyinyuremo. Hari umugabo witwa Fedorov buriya hari irindi zina rye Dmitry Fedorov cyangwa ko nabonye abantu Alexander Fedorov. Alexander ni Siriski ni bari Siriski. Alexander Siriski ni Mikhail Fedorov. Ni Mikhail Fedorov yirukanwe, Minisitiri w'ingabo. Yari Minisitiri w'ingabo. Hashize nk'icyumweru yirukanwe. Byateye imidugararo ndetse n'imyigaragambyo mu baturage kubera ukuntu yarakunzwe cyane muri Ukraine, bakamukundira ikirero. Niwe wazanye icyo gitekerezo nari kubwira ngo cyo kubaha amadrone avuye mu bintu bimeze nk'imyanda. Yego. Urumva ni umuhanga cyane kuri internet ku buryo unamurebye no mu maso uze kureba amafoto ye, ni umutipe ufite imyaka 35. Tujya kungana. Yego. Urumva anduje imyaka mikeya cyane. Uwo mujama rero genda muruta.
wowe uramurusha. Mbere na mbere impamvu yakundwa n'abaturage ntugire ngo nuko wenda ari umuntu ngo uri ni n'umusivile, ni umusivile nyine, yego ntabwo ari umusirikare nubwo ari minisitiri w'ingabo, nubwo yabaye minisitiri w'ingabo ariko ni umusivile rw'imbi. Urumva uyu mu myaka ye nka 20 yari yaratatse imbuga nkoranyambaga. Bibutse ko buriya Ukraine n'Uburusiya bahuje byinshi ku buryo na tekinoloji yo mu Burusiya ni bamwe mu bantu baba bazi iterambere rigeraho mbere. Urumva bo n'Abashinwa ikindi bakagira umwihariko wo kwikoreshereza imbuga nkoranyambaga na za interineti yabo ku giti cyabo. Wowe ntabwo wabamenya, ntabwo ushobora kuvuga ngo umunya Ukraine ngo yaramamaye ngo kuri za Instagram. Aba bari bakeya cyane, bafite intuza social media platforms zabo ku buryo ibintu byabo ntiwapfa no kubimenya, n'isi yabo bwite. Ariko uyu mutipe yari umusikama kuri internet. Yego, Mikhailo Fedorov yari umusikama kuri internet ku buryo yigeze no kuregwa ibintu byo gutuburira abantu, bafunga abandi washobora kwescapinga kubera ko yari yarasikaminze afite udufaranga twinshi atangaza ruswa, baramufunguye. Zelensky nawe muri icyo gihe yari ari gutekereza kujya mu bintu bya politiki, bari kumwegera. Yari umukomediye. Urumva yari afite ukuntu yahuye naho abantu baba influencer ku mbuga nkoranyambaga, abona ko kajama kazi ubwenge, kazi guscaminga first of all, kari kanakoreraga ababosi bandi ibintu byo kubogereza amafaranga byitwa money laundering. Akavuga yuko yeza ndonye akavuga yuko ngo yahembwe ku mbuga ze nkoranyambaga, akavuga yuko ngo yagize gute, bakabona umutipe ari gukira. Noneho bamubaza aho akura amafaranga, akavuga ati none se ngewe nkora business alinye, ko yavugaga ko akora online trading. Kubera ko hari ibintu abantu benshi baba badasobanukiwe, bashobora no kugufata muri ntuza muri FIC, Financial Intelligence Center. Urumva ariko ubu ngubu u Rwanda rugeze kuri level bafitemo abana batoya nabo bayoka ku buryo uzana akantu ahita akubwira ati sinzi ko atari uko bikora. Sinzi ngo hari urimo aracokoza banki ya hano iherereye ahantu, hari banki ifite edikota ahantu muri free economic harya muri ka free zone mu mujyi, hari banki ifite sinzi ngo hari umayiscaminga aramuhangara ati sha turi kukubona va muri ibi direka ibyo bintu urashaka kwiba amafaranga twakubonye, niba kubitekereza turaza tugufata uri umuswa kuva twakubonye ntabwo uragera ku rwego. Urumva u Rwanda rugeze ahantu heza antuka. Uyu mutipe rero Mikhail Fedorov wumve ko yari kuri urwo rwego rwo guscaminga abantu, yaba ku karimi yaba zikoresha izo mbuga nkoranyambaga neza. Noneho igihe rero akayayo ka politike kaje kuri Zelensky, yibuka ko muniga bahuriraga imihanda ashobora kumufasha cyane. Ko mbibutse ko ubu ngubu amafaranga Volodymyr Zelensky atunze kuri Forbes ntago bayakubwira kuko baba bari kumuraburiza, ariko ubu amaze kugera muri billions zigera nko ku 9. Yifashishije inkunga yagiye ahabwa na OTAN kugira ngo bira bikoresho byose bamwohereza bya gisirikare akabirya cyangwa n'inkunga y'amafaranga akayarya, kuko ngira ngo bimwe mu byo ashinjwa harimo na ruswa cyane. Yego, reka nze ndebe billionaire is Zelensky kugira ngo mbabwire ibintu bifite aho wenda bihuye, kuko ntago jya nkunda baramukwereka se cyane. Estimate between 20 million and 30 billion. Niko bavuga. Forbes Ukraine yo imubarira nka 11 million, ariko ntago bishoboka izi 11 million byonyine. Urebye mansion afite muri ntuza muri Floride, yaguze n'inzu muri Maroc, afite n'inzu mu Bufaransa muri Avenue Foch, niba ari Avenue bakunda kuguramo abategetsi n'abantu n'abano bagabo bo muri Equatorial bitwa ngo iki harya Bangwema Bambasogo bafiteyo inyubako. Urumva ntabwo bayakwereka ariko n'umubillionaire n'umubillionaire rwose kugeza aka kanya. Icyo cyose rero kugira ngo abikore bishoboke yarakeneye umuntu umeze nka Fedorov. Ni nayo mpamvu kubera ko mubikiye amabanga menshi yese amuha umwanya wo kumwiyegereza, amuha ministeri itanagepfa kwisukirwa kugira ngo hatazagira n'umuntu umumenyera. Ntushobora gufata ministeri y'ingabo mu gihugu kiri mu ntambara nka kiriya
uyizane umuntu w'umusivili ubundi normal. oya ariko aho ngaho nibyo nahereyeho Eh. ni umuntu wari ufite inovasiyo abarusha ibintu byitwa tekinoloji kandi amenya ukuntu yahuza igisirikare na tekinoloji ntabwo ndi umusirikare Yego. ariko njyewe nshobora kubazanira innovation ituma igisirikare kiba performant mugahita mufata ibyo biparasitike mukabihuzahuza tugakoramo drone noneho se niba afite nosiyo kuri artificial intelligence kubabwira ngo drone none zigenda bakazirasa cyangwa se drone za kamikaze ziri kuduhendera ubusa kandi dukore drone itekereza ifite amaso izajya ireba ivuge ngo kari nijabo uyu se namukura iki yego tumureke uyu tujye ku wundi urumva ibyo ni ibintu yari asset ikomeye none se imyigaragambyo yabaye mu abanya-Ukraine kubera iki bamushakaga nta muntu upfa kuba populaire niyo waba uri umusikama uba uri umuhanga ubundi abasikama bari abahanga nta musikama nta muswa uba umusikama ntabwo bishoboka kuba bagomba kwiga amarangamutima y'abantu n'ukuntu ayajera so rero yaje guhura n'ikibazo hari undi mukundwa nawe Trump yatonesheje amugira wereko n'umusirikari niwe wari chef d'état major urumva niwe rero wavugaga mu kanya Alexander Sirski Alexander Sirski ntabwo yumvaga ukuntu umusivile amuyoboye nubwo bwose minisitiri w'ingabo atayobora CDS ariko hari aho byitwa muri hierarchy byitwa ko amuyoboye minisiteri niyo igena ibigomba gukorwa wowe ukexecute ntibimugwe neza no mu mvugo kubyakira bikanga rero Zelensky yaje kubivumbura mu kwezi gushize ko abo bagabo guhuza byaranze kandi bari mu gihe cy'intambara aho guhuza ari itegeko bategetswe guhuza ageze aho abanza kwirukana umusivili of course abanje kwirukana umusivili abonye bimutombokanye atangira kumwinginga kubera ko azi ko amufitiye n'amabanga y'ibyo yego amubikiye birimo n'ibyo bintu bya ruswa n'amafaranga yagiye banyereza kwaje urumva bavuga ko yagiye kumupropose undi mwanya wari wose muri guverinoma ariko Fedorov kuntu nawe ari icyago aravuga ngo oya umwanya wanjye ni umwe keretse numbwira ngo ndasubira kuba minisitiri w'ingabo none yabanje kwirukana ni ejo yirukanye na Alexander Sirski wari CDS mu rwego rwo guhosha intambara ariko ibyo birimo biratuma ubu abasirikari nabo batangiye kuduta ku bushobozi bwa Zelensky gukomeza kwitwara neza muri iyi ntambara ibyo byose biri kuba ni nako za Odessa bari kuzihondagura urumva ibyo rero ku gihugu gisumbirijwe ku gihugu gisumbirijwe ugakuraho ntuza umugabo mukuru w'ingabo ari we wenda wari uri gutanga morale abasirikari bazi ngo chain of command imeze gutya hari ibintu baba baramenyereye kuzana muri izo turbulence mu gihe cy'intambara biragoye Zelensky ariko tubyibuke ko nawe yashoboye gukwepa kugeza aka kanya ashoboye gukwepa amatora plan nk'iyo Tshisekedi afite ariko nyine mu mategeko mpuzamahanga biremewe vuga ngo igihugu kiri muri eta meze yego cyangwa se kirimo kirakora Tshisekedi akona ngo reprise stratégique Tshisekedi ari gukopera ndoza Zelensky neza ku gahunda ariko biriya bintu biremewe kurema ntuza ariko kurema scenario nubwo twaba tubivuga gutyo ariko biremewe mu mategeko mpuzamahanga y'igihugu kiri mu bihe by'intambara gutegura amatora wamenye inyandiko y'ibanga ukuntu Zelensky yasabye leta z'ubumwe za Amerika ko bamukorera plan d'échappe yo gusimbuka amatora oya escaping plan niyo mushaka kumvaho munyereke ukuntu nzaburirwa irengero sinkurikiranwe kubera ibintu nijanditsemo sinkurikiranwe ubwo arabizi yatanze igihugu kirahunguza none nabyo byaranze niyo mpamvu uburiya ni naho Uburusiya bwagiriye intege nkeya ntabwo bwakurikiranye move zose ngo babone ko Zelensky muri cya gihe bamubwiraga ngo you don't have cards ati okay if I don't have a card abantu bazagenda banyihinduke niba gihinduka bizagenda bite nzibukwa nk'iki nk'umuntu wafashijwe na ntuza gushotora wafashijwe na Oxida yose gushotora Uburusiya bukaza bukamfukamisha abo bantu ugasanga ni ngewe washutswe nshukisha n'igihugu cyose
niho yakuye utubaraga aravuga ati kama mbaye natwe none reka turwane the part of this world must be real, tuyirwane bya nyabyo nibyo hari gukora aka kanya, ariko sinzi niba bibagwa neza kuko igihugu ntabwo kigipfa kwiyubaka nk'Uburusiya gutyo gusa. Abarusiya ntabwo ari ukubabeshya, ntabwo ari impande twafata muri arsenal yabo, bashobora gukuramo ibintu bitatu gusa, bagatanga amatangazo bakabwira ngo abantu muri Kiev muvemo, this is not a joke, muvemo. Cyangwa se bakabanza batera nko muri za Kherson haratuwe hari, bagashaka ahantu hadatuwe cyane bagaterayo kugira ngo babereke urugero rw'ibintu bishobora kuba kuri Kiev nibatavayo. Bafite ubushobozi bwo kubigenza gutyo, ariko tubyibuke ko nta muntu n'umwe wakoze ibyo bintu ngo niba umutera ikimwaro uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. nyine bo urubuga rushobora kuba byaba Nagasaki na za Hiroshima, nibo bantu bonyine batinyutse gukora ubunyamaswa, baranabyigamba. Sinzi n'impamvu abantu badatinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njyewe nibo bantu ba mbere ntinya ku isi. Umuntu ushobora kohereza ikintu kivuga ngo sinzi abantu bariyo, sinzi niba bafite abana, sinzi niba bagize ute, bararimbo. Ubundi hari ijambo kera abantu bo mu cyaro banga gukoresha, ku buryo niyo uritutse umuntu muhita muzimwangana urunuka. Ijambo ryitwa ikirimarima. Urumva ni ijambo ribi cyane. Abantu bashobora gukompara puissance militaire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iy'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi, reka mbabwize ukuri no kwigiza nkana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika it is by far the first and the second and the third in terms of military capacity. Nibo bantu bonyine ku isi bashobora guteguza umukuru w'igihugu ko bari buze kumushimuta, bakabikora babiguteguje. Urumva babibwiye Maduro akajya agira ngo ni blague, ngo ndi hano ndi Caracas ni muzi. Yego urumva akagira ngo ni blague. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zonyine zishobora gucalenjinga Ukraine nako Iran, bakavuga ati uwo ari Khamenei tumuhaye ukwezi, kandi ukwezi kugashira baramurashe. Aho wakwihisha hose, Mossad na CIA nta hantu wakwihisha ngo batakubona. Urumva, ariko dore Zelensky yiyimitse no muri manda yindi atemerewe. Uburusiya ntiburamenya ahantu ari ngo bamushimute, wenda niba badashaka kumwica bamushimute, bamusuzugure. Babuze iki? Kuko uribuka ko that's the difference. Uribuka ko Viktor Yanukovych umwe twavugaga, we yabonye byanze ahungira Kremlin. Yego, arabisigara avuga ati ibintu nibisigare. Akayanuma yavuze ngo haguma ubuzima amagara aramera. None se uwa Syria we Bashar al-Assad ari nawe ari mu Burusiya. Abantu bose Uburusiya bwabeshye ko buzabarinda, baravuze bati ariko se mwumva kubona natwe Zelensky w'umukomediye wambaraga amakanzu akajya imbere y'abagabo yatunaniye, murumva twebwe ariko ubwo ntabwo uri gusuzugura imbaraga za Kremlin. Ndi kubasuzugura gute se? Batwiyereke. Njyewe nibyo mpamvu nari ndi kubwira abantu I'm not taking part of any party muri iyi ntambara. I'm assessing the eventuality and the facts zihari. Abanyamerika bateguza umwanzi wabo niyo ntawe cyo yawe yabatwaye, bakamushimuta babimuteguje. None umwanzi wawe uri kurasa muri St Petersburg uhafite inama, wagereranya na G7, wagereranya n'Uburusiya ni nka G7 cyangwa se Davos ya Afrika ya y'Uburusiya, bakakurasayo bakagusuzugura ufite abashyitsi. Urumva ufite ubushobozi koko bagakora twardarenye igitero kinjiye umudije, bagutereza umudije akazageza kudija ahantu hari abategetsi, rimwe na rimwe nawe uhari. Uwo mudije ari umunya Ukraine, ari wo winjiza izo drone izakoze icya gitero cyitwa twardarenye, cyarashe indege, ububiko bw'indege za F-16 z'aba sinzi ukuntu zo bazita wenda z'Abarusiya ariko nizira muri wa bwoko bwa za F za zikomeye nyine.
ibyo byose rero ni agasuzuguro kajejeta wagombaga guhita ukora akantu nk'umuntu wabaye muri kajebe. mbwira nyine abarusiya bakomeye abasirikari bakomeye barashwe bya ntuza ibyo twakwita wenda nka warning ngo batubwire ngo nk'uyu Alexander Siriski bavuge ngo bamurashe. Ahubwo kontrere hari abasirikare bakuru b'abarusiya bagiye barasirwa za Moscow. Muri Moscow ibyo ni agasuzuguro. Ntabwo wakomeza kumbwira ngo you are a super power what you tolerate such insolence. Putin arashaje agenda gake ntabyumva. Nta bushobozi ntaki. Nawe umwana muburiye ubusobanuro ubu ngubu yarantengushye. Ni cyabakanga. Icyabakanga. Kandi ibyo ngibyo iyo mburiya ushaka ukangisha ko ukomeye abantu bakavumbura ko buryo umuntu yakurya jipo sha n'utwana na twa primo turaro tukakujindura ya baba Trezor kadusoze yarantengushye kadusoze wumvaga yagenda akazana nka cya Zelensky akaba kibitse ahantu ugati buturije ayindi baze bikimwe muri superiorité atari kuvuga ngo ni fanatisme muri superiorité niko twari tuzi Uburusiya ko bumeze tuzi Stalin utaravugirwagamo tuzi abatsari uyu nguyu twaravuga ngo ni Romero ngo le plus mystérieux le plus craint le plus riche du monde. Putin ubu yari plus riche du monde yari afite nka miliyari 250 uretse ko ntuza yamurenze ubagiye kuzuza trillion si ubundi ntiyayujuje Elon Musk kera yujuje trillion kera ariko mbere ukuyemo ntuza nta wundi muntu urusha Putin amafaranga nese yamaze adashobora no kuzana umukomedi agasuzuguro ashobora no kuzana umukomedi ngo azamukinire komedi exclusive njyewe di Putin nkurikijwe namwije amajina nari nzi ko azazana Zelensky abandi bagabo bateranye akamushyira ko angwati ikina komedi dukinire komedi sha nari nzi ko yabikora pe none Putin sorry kabisa atengushye Pezeshkian atengushye Pezeshkian kandi koko na Pezeshkian wanyawe yaramutengushye ubu ngubu basigaje ni Lavrov uri kuvuga ngo Amerika ngo mwe kutwirwa mutubuza ngo kujyana ngo intwaro ngo muri Iran ngo kuko namwe ngo muziha Ukraine ngo niziduteresha amagambo ba Medvedev baraho barakonje amagambo gusa nta kigenda shandumva ukunda Amerika cyane. Ntabwo nkunda leta z'ubumwe za Amerika njye am stating facts nayo bazayijwe iburu urebe none Iran ntiyayifashe ku gakano sibyo nakubwira niyo Amerika banatangaye abantu bakavuga ngo ndi gufana Iran banatangaye sibyo nakubwira ni nta muntu wari uzi ko Iran yahagarara imbere ya Amerika none na Israel combination ya bombi ibintu bya supremacy American supremacy biri kugenda wa mugabo uvugira IRGC yavuze ati they state themselves as superpower yet in 5 months mu mezi 5 tumaze turwana we revealed to the world that they are not tweretse isi ko batakaze ntabwo ari superpower ibyo bintu babikuvuzeho nawe utangira gukemanga afite yagise baramubazaga hari imbere ya Congress akavuga ngo urabona abasenateri bato yavuga ngo dukeneye andi bizindi miliyari ngo nyine ngo urabona ngo Irani ikibazo nakubajije ni izo statement zanyu ziba zivuga ukuri cyangwa zirabeshya iyo muri kuvuga ngo mwatsinze Irani mwarabivuze n'urungu muracyari mu ntambara mukora iki kandi muvuga ko capacité ngo force navale zose ngo zigusinkinga ngo dans le fond de la mer mukavuga yuko nta bwirinzi bw'ikirere bikigira none izo bisire bavuga ngo zarashe iwacu muri ntuza muri za Kuwait na za Bahrain na hehe ziva hehe ko mwavuze ko ngo mwabaciye intege akaba ngo urabona ngo twebwe ngo oya mwarabeshyaga cyangwa ntimwabeshyaga donc ni pack ni nka pack yahariye ariko iriya pack y'ibipakiye pack hoya pe pack hoya pack yahamye akirambeshye nako muri Papuwazi bara abantu babitaba barambeshya pe
ya masahani ya top notch si Yawe ndebera. amasahani ya top notch ubu si byarangiriye aho. Yararangiye. Top notch nanjye ubwo uzajya upaza ibintu if you were able to assess the quality of those things, those items are the best on the market, top notch. Regis. Top notch. Hari ngo bavuze ngo ntabwo bari bakeneye firigo ko mu bitaro biri mu cyaro. Top notch yarangije. Anyways, Tereza reka dusoreze. Nizere ko njye azi gusobanura ibintu neza uriya mutipe. Regis. Azi gusobanura ibintu neza. Biragoye ko muri iriya situation hari kuboneka undi muntu ufite calibre yo kubivuga with that confidence. None se nuzu wabwiraga abadepite ati iyi ngingo y'imari ndi kudefanda ntabwo mwayumva reka dukomeze. Ariko abanagusuzuguyemo. None se umuntu arava kuba sedo akagara kajya mu nteko with which kind of knowledge? Umuntu uvuga ngo izo ndege kuki zitagira abapilote dufite abantu bari kurangiza kwiga gutwara indege atazi ko drone itajya mu pilote. Ariko numvise n'abasebe fifi ngo bendaga kujya mu nteko. Bande? Sebe fifi. Nibyo se? Ngo bari barishejwe. Ewe nteko. Erega ibintu byitwa vetting biri kugerwa intorezo ahangaha kuko hari n'uwo bavetinze iminsi iri imbere iminsi yashize ngo yagiye kureba iniga ze za kera basubira ku reka tureke gukubagana sibyo dore turi gusatira weekend tuzagiye kwirinda. Dore sekereza niba nta mashini ufite kwediting. Oya njye ntabwo bino nabyeditinga. Hari ibintu najya editinga. Oya. Reka twigende. Ariko ngo yaravuye ngo avugira ngo ntuza ngo koperative. Yitwa? Iyo koperative bavuga ngo ni yahehera. Ni bihinga amagweja. Shaka kwihinga amagweja nko muri ntuza. Nko muri Satinski. Cyane umwana mu. Ugiye kuba umuntu wambwiye ngo abahungu bo muri harya bahita mu bigogwe. Muri zanzuri zaho. Ngo barikoze baragata ubwo baciye ibitoki n'inzagwa. Reka dukora ubushakashatsi ubundi iriya metanol badushyiraho tuyivanze n'ibindi biyazana iki yishe bahe niba ari batanga ati natwe turi abashakashatsi bakajya tureke ko barize natwe twabikora reka tubikora abantu sinibagaritse abantu kandi abantu bakora inzoga baba bari kwigamba ngo yakunambura kandi ko kunambura bakajya ngo ni imikino bagasanga urahumye bamwe babaye famatwe kaje murakina basha twigendere Terezo. Yewe muri iki kiganiro ibintu byose navuze abantu babyumve ko nta kintu nari mbifite nta gitekerezo na kimwe nari mbifiteho ntabyo nzi pe ntabyo nzi bantamitse amagambo. Murakoze. Ntabwo ndi mu bantu batajya batamika umuntu amagambo. Wavugaga by fact na by what? Nicyo wavugaga. Oya narindi kuvuga ngo natangiye ikiganiro ndi kuvuga ngo mu mutima wanjye ariko let's assume that I can be an analyst. Okay. But I was not analyzing actually. Yeah. I was pretending to be analyzing and telling us facts. Yes. Using Forbes ukareba ariko nk'ibintu byose navuze nta kintu na kimwe mbiziho pe. Okay. Reka tugende. Wakoze cyane. Urakoze. Murakoze namwe bari badukurikiye nubwo twagikoze tunyuzamo tugatebya ariko nabyo biba bikenewe. Politike ntabwo ari abantu bafite ibintu bibaremereye ntabwo tuba turi hano kubaremerera mwihangane tuba tugomba no kunyuzamo. Izuba riri hano naryo ryaremerera umuntu. Sawa urakoze Terezo. Torinsu uzi ko izi design nzizi mu mijyi ikomeye iyo za Singapore inaha natwe dusigaye dufite abahanga muri finishing. Ndabibona rwose. Ntubonera ibuye n'aya marangi. Yego. Aya mabengeza tuyakesha Home Finishing Company Limited. Basirimuye u Rwanda pe. Home Finishing Company Limited inzobere mu kongerera agaciro inyubako kubera finisage itagira ukwisi. Bakugira inama kwibuye cyangwa irangi bikwiye inzu yawe maze abafundi babo b'abahanga bakayiryoshya. Aya mabuye ya design n'aya marangi kimwe n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi biha agaciro aho mutuye n'aho mukorera ni mubigure ku giciro cyiza muri Kenkayeri Home Finishing Company Limited.
mu karere ka Gasabo batsinda hafi ya gare imbere y'umusigiti. Telefone yo ni 0788 62 92 19. Home Finishing Company Limited.